Sabe le fam nan ekri men? Ket men. Chak jou nou fucking Zorat ap ple deman dem kop ba men. Amman dem kop se yon dem ba fe pati ave bay Zorat sa yo men. Mwen kon sa an fe pou li men. Nou sel bay ma fe pou li. Ma fout pou bloke. Oh, la son sta gen la men. Boze men. Ba ou bebe wapa. Problem wapa. Sa pase men, wap fe pou san. Fucking Zorat ka ple deman problem kon sa we men. Zorat e. Oui men. Charge. Sa ou nek pase la we. Sa le la men. Ati ki tin sou kotra de ou de ya la pa, ya bon kwesi. Mwen achè tout de ou net. Ou gile mou wakote mou. Sou ye de ya lo, ka we de wa de ya. Gile mou wakote mou. Bon kote ou. Pale mwen batay, tout ka bo de bon kote ou. Kote tin ka mou mzou nou wapa. Wap le mdal moun nan. Sa te vaste. Mdal nan macham de tou bay sa men. Yo, moun sel pou kek peti yon mwen san papa. Moun sel batay batizan. Sa fe. Oh, kompren, mwen nan kou yi baz mwen kapap. Mwen kon san me deja men. Mwen gade mwen sisnek pa arete, mwen nan metan. Akse kousou mwen baz. Mwen plan nyo konen. Mwen gade mwen katan ko pa arete baz. Kwa mwen se vidi bwa sou nege, vidi bwa. Fè tout kou yi batizan. Ok, yon sou di pou bon kote la. Den di sa mwen se mwen ti papa. Me e apre, yon fè pou retoune. A mi se pa yi de retoune fèm. De pa mwen de tou yi nan yon moun lò fèm.